sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil uqad wa tanfarizu bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rabai wa husnul khawatim wa yastasmu bil muqaddimatil khair wa ali wa shabbi bi kulli lamhatin wa nafsin bi kulli Amin. 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 Wa husni ibadatika. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Allahumma hamid alaina fi syakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah. Amin. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah masih yasin kalantos rengse mugia ka urang sadaya anu maoskeuna janten pahala. Amin. Sareng sepuh-sepuh urang nu tos daya di tampi iman Islamna. Amin. Urang di dieu ngais rezeki dipasihan kabarokahan kasadayana. Amin. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilajeng ka tuangana sanes pajangan mangga di imam. Nah aja di dia mah non biasa kan. Paling ada kelengkeng. Anu bareureum kan. Kemana lagi mereka? Waduh. Adeknya. Ini dia nantek ya. Omar saan kali itu mah euy. Ini kan kurang piu. Bakrogannya. Penutupan yang paling kemarin. Jangan lupa jangan lupa nonton sampai selesai.